Malaki Sundar Jaya atau Panatana, Vekono WNY Salaka Jadi. Dodolapa, Anima Nayawadu, Anima Mopa, Ale Titi Deson, Tau Mande Lumanka, Toya Nisa, Mati Burisha, Munabipi, Titi Jinyawu Desia, Neva Delegates P, Chikpi Sakshita Dunulon Taka, Lasco Siantana. Toya being Nisa, being Sutasa, Chipin the Bintunana, the Desanatana. Tom Gu Ali Neva Ni World Neva De Aniu Lagi G Neva Teo to Season D, they say conclave. Anglesi Vasa conclave by Muna. Chona, Chonao ile G Muna Chona Migatini Tosuya Minunia Migatini Mighty Gar Mandala Unguna Everest Hotel Bane Sotakoni will not be Jibi Piri Jula Jibi to Deya to Adi Bhumiya Bhumi Putra Bhumi Putrika Jimmy Baju Jimmy Baja Jimmy Purkha Pison Devto Pati Jimmy Uche Rajye Suye Jai Malab Jai compensation Mabisi Cheti Purti Mabisi Sadak Tabeya Name Tripure Kalmati Thankode Balambi Satungale Ungana Jai Malab Jai Kalanki Thana Thana Chopi Jai Adivasi Newal Jibiu Chet Thuna Sane Bulldozer Aya Jimta Jai Malab Jai Thanaya Jai Malab Pake Jimu Adi Bhumi Pake Jai Vistafit Yai Naraka Newata Jimu Adhikar Chiutudula Adi Bhumi Chomi Adi Vasiketa Vistafit Yai Naraka Sorake Mandala Jai Pyawaya Jimu Adhikar Mala Rajye Ganatantra Wala Sanghiyata Wala Loktantra Wala Jimu Adhikar Go Adhikate Anate Wala Muna Bado Shistata Purvak Bado Shanti Purvak Bado Bhadrata Purvak Paramartha Ji Chona Ji Udu Durga Lal Dai Chona Ji Udu Hiran Lal Ji Chona Ji Udu Ji Chona Tikharam Dai Chona Ji Udu Aya Usava Jimu Jai Adi Bhumi Jimu Jai Purkha Pison Jai Kota Kabu Sampati Jimu Che Jagga Rajye Dina Chati Purti Jabardasti Sainik Prari Prasasan Lagaina Jimta Thanina Ba Thotula Anya Jutaga Thavle Thoya Ganatantra Sarkara Thoya Loktantra Sarkara Thoya Sanghiyata Gu Sanghiyata Heka Chiso Se Thokapale Se Malab Se Hiveka Lathi Char Soyana Chati Guli Phaya Disa Ji Dalupi Kagapi Tadapi Sahadat Dula Salam Sa Tara Goe Loktantra Hoya Tho Nu Sarkariya Ile Adi Bhumi Chopi Adi Basi Pesa Jumta Adhikar Mal Navle Chene Lathi Char Yata Ami Sati Se Malab Se Lawyer Fora Se Totla Woile Tho Vishwaya Nevata Jinyawu Desya Nevata Tho Se Matri Bhumi Muna Chondo Ekye Vadhataya Rupe Dimsam Dhanachana Bai Chondo Chikpi Zaigala Jikpi Leta Chikpi Saksta Nevate Nepal Lasa Academy Pake Sangarsara Sakle Nevate Pake Apna Apna Dhanyavad Subhay Chikpi Uthaya Ekye Vadhata Matri Bhumi Chopi Nevate Dvipati Guna Sankat Guna Marma Guna Anya Ile Vishwe Yaure Pune Bima Chahe Atlantic Ocean ya chahe Pari Bima Chahe Pacific Ocean ya Pari Bima Chahe Arctic Chakra Bima Chahe Antarctic Chakra Bima Nyatha Tudropi Dusana Chikti Thon Lumanka Ji Newa Khorga Thon Thana Thaidila
नेवादेव चाहिँ अन्यले एकैपल्ट केही पठाउन ठाउँ चाहिदिएर सिजनली लगायत WHO या सकल पदाधिकारी की सकल देश देता आना सभा यक्कु चाहिँ जी के मतलब चाहिँ सुबह बेचना अन्ते की छौया जगत है थनो दुपी नेवात देवी थो ठैबेको अले पिनिचोपी नेवात देयो पिनिचो अर्गनाइजेसन देयो सत्यमोहन दाई जी चाहिँ सक्षा हनतेमा शीर्ष पुरुष थनदे अरे मानिकलाल जी लक्ष्मीदास जी अले थनते तिरत्न जी के डॉक्टर तिरत्न के मानंदन जी इतिहास विज्ञ जी के थनदे राय जी में के पास केना जी जीन्स पे बोले थनदुपी नेवा त देव थनदु नेवा संगठन देव हाका रूट सबु चाहिँ मतलब सीमाया रूट देगारे चाहिँ सोनिग नेपाल मण्डल चाहिँ तो नेपाल को भी चाहिँ रूट का पिने तो मुझे नेवा संगठन दियो वी आर लीव्स तो वी आर हॉट का वी आर चाहिँ ब्रांचेस तो कथा तो का इसो ठीक माओ नालका माओ चाहिँ चुगा लासा सीमाया हो सीमाया कचा याकुए लॉबी दिस याकुए सुसा दिस तर सीमायो चाहिँ हा सुनाउन दगाला लासा सीमाया है सनाउन दगाला लासा और न्याकुए लॉबिसा कचा न्याकुए लॉबिसा चिलिनिमो फोइले जीवना चुना नेवादेव अस्तित्व नेवादेव मशिका नेवादेव पहिचान नेवादेव एक्जिस्टेंस इट इज इन क्राइसिस संकट या इले लांतोडो मेऊ 20 वर्ष लिबा मेऊ 30 वर्ष लिबा जीव क्या जीव म्या जीव छेपी नेवा भाया बसया नेवा संस्कृति लोमना नेवायो अस्तित्व ननौरी अवस्था लांतोडो एजुनी जीवते अपील विनम्र निवेदन आग्रह छिपित छुर्गा लासा 1945 में विश्व युद्ध जुले होलोकॉस्ट तया नाजी केसो गुटो चाहिँ मतलब चाहिँ जिउते र यहुदीते चाहिँ मतलब चाहिँ समाप्त यावटी चाहिँ हिटलर चाहिँ गएको तर 1945 लिपा जब इजरायल देश उनका विश्व युद्ध होलोकॉस्ट चाहिँ बचे दिया विभिन्न देशों में चाहे अमेरिका जिमा चाहे यूरोप जिमा चाहे ऑस्ट्रेलिया जिमा चाहे एशिया जिमा यहाँ विभिन्न साना जब इजरायल बनेगा प्रत्येक के यहूदी के सब मरी मनुष्य तो इजरायल लगे जो मातृभूमि हम सुबह जो पितृभूमि लगे यहाँ जो जीवन दुसाना इजरायल तो देश देखियो लगे भुक्तों से योगदान या तो छिप्पिसन तो नेवा भूमि नेवा के अस्तित्व संकट लांतो इले यहाँ तो नेवा दुसाना नेवा यो अस्तित्व लगे जी एक डॉलर लेके लगा छिप्पिसन से कमोलियन का हो या दुनिया जब से मुझे उपलब्धि पाई सुबह अनाउंस